Hello guys, ndabasuze cyane mwese aho muherereye ku migabane y'itandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Kuko bisanzwe rero abatameze neza mwihangane, kuko akagoroba kabavye kaza kayivuga ngo ejo ni heza, ni gute hari ngaho twibutse iraje ibihindu ejo ni heza cyane cyangwa ndakona bagakoresha rero nkuko si bisanzwe umuntu dufite umutumirwa wacu araza kubibwira neza cyane kugira ngo tuze gukomeza nabanze yibwirane. Murakoze cyane ngo nkaho banze sana ryambere gukanda ko hari ukubonye gukijyambere ni ijyambere gando kuri ngeneye ariko rata ni ijyambere ukandagera kuri ngene TV show ngene official man ama TV show yabaye gagashenga umuntu asigaye burahahera umuntu asiri mukuza yabaye TV show undi yabaye TV show murakoze cyane kunyakira mwamese abagirire neza. Amen. Kumazina yanje nitwa Musaninkaline ndi umumama ndubatse korera kuri channel akagoroba k'abavyeyi TV show aho niho mwansanga. Murakoze cyane ngaho nawe muvandize twibwiye. Murakoze cyane nanjye ndi umutumirwa abambonye bwa mbere nitwa Kibasumbarise ndi umumama ndubatse. Murakoze cyane. Sawa murakoze ariko ga nawe hagati aho muvandi ikiganiro gakizoca ku macana abiri. Ikiganiro muzokibona kuri ngene official mukibone ku kagoroba k'abavyeyi TV show. Rero abafana go kagoroba ganti bakuze uyu muvyeyi no bwa mbere mu mubone reka nawe abibwire kugira ngo twese tuganire twamenyanye. Turabasuje cyane abafana bo kagoroba TV show nuko hajya amahoro y'Imana bane namwe nitwa Ngene Grace cyangwa se Grace ayo niyo mazina yanje nkorera ku kinyamakuru citwa Ngene official mukore subscribe nibyo byiza kugira ngo mudushigikire. Ndagira ngo twakomeza nuko kabisa abafana bacu bakagoroba k'abavyeyi munyaruke kuri Ngene official mukande umutima mwiza kujya muza mugira ndetse munasharinge none tumenye neza ko batwishimiye kindi kugira ngo uyu wishimiye umushitsi muri utomuha n'amata n'icayi niki ijisho gusa ukuntu ubona ko nimba bakureba neza urabibona bama bakanda ndabona kurenda ubivuga nimba ari amata nimba ari ukunyi mu musima kero kuzarangiye aya abafana bacu nuko twagiye rero dufite inkuru hano ariko inkuru ishusha kandi inkuru yubaka mwovuga ati se noneho bagiye mu biki muza mwitonda tujane inkuru neza muvuge ngo byagenze gute noneho conclusion harimo n'inama nziza cyane habayeho ejo bundi amakuru mwabonye namwe yaracicikanye hano diaspora avuye hanze yari afite urugo rwiwe ikampari Bugande ese urahazi yari Bugande nzampumva cyane ariko nyine rotse bene bibyo kuhaca umuntu atambuka ariko nzampumva yego umugabo wari ufite urugo hariya niho bari basukiye Bugande umugore n'abana babiri akababa muri Amerika umugabo akaba muri Amerika urugo rwe ruba Kampala nuko umubyeyi ufite abana babiri ejo bundi agira igitekerezo cyo kuza gusura umugore urugo rwiwe n'abana naho nsubiye inyuma hari harimo muri umuntu w'umugore kuko muri umuntu wanje baba muno mpangiye ayibyo ni bisanzwe cyane aje kubasura ariko ngo hirya amakuru nabashije kubaza ejo bundi ngo hari communication yarafitanye na muramu kuko uzomugisha bofu amakuru muri zanzira zo kumutereza urabona ufite muramu wawe hanze hari ukuntu muza muvugana cyane nyene akakanda ku kanyenyeri cyane basabagirana indi communication rimwe na rimwe mukuru we gatazi nibwiriye bofu ngurira mainite bofu nyine yanguriye akantu nibisanzwe nuko ejo ndagira igitekerezo gaco kuza azanye telefone zibiri nyagwazi iPhone zagize zatumaze cyane zifite umutwe muremure nazo tuzozigaruka nuko ariko ganatwe tugenera ku diaspora rero kwa makanda cyase ngo wowe kuntu yikeneye arotayikeneye reka kuntoneka nuko azanye telefone ngwisi 16 Pro Max ngo na 13 kandi yo Pro Max ni gukora igitangaza ndetse ngo niyo azanye 16 na 13 ati none ga iyi 16 turayiha uyu mwana muto uyu mupangayi uyu muramu wanje uri ku isene gijya ndende ya yindi
iyi datini ga wowe turi ku isoko urabujanye datini no kuvugana ifoto yawe abwiraga umugore wiwe ati ifoto yawe ntaco yo nta kibazo we niyo ugira cya selfie nta kibazo atari ku mwana agari ku isoko ifoto we nayo inda zo kubitaho cyane yohereza ati ngo uyu mugeni hari ico bigizemo ikibazo umugore ati nyabo najana datini muri umuntu wajane 16 ko gusaga suzuguro ahe saga suzuguro ugiriye muri umuntu wawe shari atoye ndemeye muri umuntu wajanye 16 16 umugore gajanye datini 13 ajanye 13 nuko inkuru irakomeje wa mwana kabiri kangahe bagiranye ubwira na muramuwe ati nkabo nazaniye telefone imeze gutya ntizogumaga hano gusa Promax tibishirira hano aya biragaragara ni gute se tutokumva iyo yari telefone nziza naje ukashimira ukanshimira twarahumiwe ngo biragiye nyamugore ganta makuru azi ngo ni kujya telefone zakaje ati dusoke hano Kampala habaga hantu zo kwicara nje gakiragiye ngo nakibaye muri ibintu ukandagira wakandagira muri mutaro yewe Kampala abahantu heza sino ahantu heza nuko barasosega nyamugore gari mu bana hariya se si ibi byacu je ndahegana yari afite abiri sinzi ko bangana nabangiye gupendekeza ibari gusa ni muri shuguri umugabo yaje karakubita ke inkoko karabaga karagira gute karashiriza gusiyo mu gikoni nawe wabo yasose na muramu kabiri kanga abaturanye atari ku mwana we 16 yaziye hari kundi twatugenzura yaho bari babibonye kera twatugenzura niki 16 yakoze akeye kwa kundi wa muyumbe yavuze cyane nuko umwana agati kera ko ndumva nshaka ikidoho ikidoho yankumi ukidoho uca bakecuru akababwiye ndetse ko ashaka ikidoho abwega mukuru we ati ndi mukumva ntatete kaba kikidoho ikunva ari kera kizagituma mutasaba ikidoho ko ndabyumva ntumu mukuru gawa ikidoho ati nkaba kikidoho ko numva ntameze neza aturasha ku bitaro ni gute usaba ikidoho zumvikana umwana agabamushanye ku bitaro bagerega iyo bakageraga ku bitaro barapimye ga atinda ati umwana afite inda umugore ati umugore ivyo ruko niko tutabimenya makuru nuko yumva pi ufite amakuru nuko aho umwana agati inda mukuru gawe ati ni abana b'imfubyi tibagira se mukuru ngo afashe telefone hamagaye nyina ati mama isi yashize nikisi ati naka ngo afite inda ati none nkora ikingire nte mugire gute mwirukana ati reka kwa mutu umwana sa uko ibintu iyo biri muri yo woga ni mukiwe uwo ni nyina kubavyara yahamagaye ganyina tumwana twasanze afite ikibazo mukuru wewe asanze umwana afite ikibazo ariko ataramenya yandango ni ya karahamagara nyina ta makuru wafite ivyo bintu byitondemo nusara washaka ugakubita umwana ukagira cyo ugapanika umwana yosara hano yoja no mu bagande yoja n'ahandi witondeshe dossier ivyabaye gende gahoro atubwo mama baye nkuturiya reka ngende ahamagaye ganyamugabo aho tirana turi kumwe muri iyi nzu gahabonetse ikibazo bibaga umugore azi ngo ni ibintu biriyo mwibanga ntama ibaga siko batanazeranye n'abanje guhisha umugabo yabanje guhamagara nyina umugabo yamumenya bino bintu yewewe umugabo wanje yumva kino kintu nukoga aho nyamugabo baramwicajije hagati umwana yagize ikibazo kuga kana magira ngo bugumarira akariraga wa mwana ariko uzi mwana nyoko yewe umugore gakarabira umugabo n'ikibazo yagize mwene mama yagize ikibazo umugabo gatese ico kibazo niki cyane ko wamugira watakaye ati umwana yambwiye ngo afite inda aratwite niko yakubwiye none se yakubwiye uwo muteye iyo nda atoye ntavyo yambwiye ibintu biroroshe none se twoyikuramo umugabo gavuga umugabo cyangwe nawe gayamenya afishaga yamasaka aho bimukuyeho none se tuyikuremo cyangwe umwana byara ati kandi namahoro je kundo mutani mpamvu nyamugabo yo kuyikuramo navuga ngo arayikuramo ndabibafashamo kandi navuga ngo ntayikuramo n'ukuri nta namahoro ni ibintu bisanzwe uzakire tunatonganya umwana nyamugabo nuko iyo gabakajaga yicashishega muri umunawe ati ayo makuru natwe ntari umuntu nahamagaye wakoze ikino kiganiro ari imbararo umudamu abakungiye amakuru yose nyamugorega nuko agiye guhaha gakera dossier bayitondesheje yamenye ko umwana twite ariko ntaramubaza ngo inda ni yandi nuko noneho ngo baragiye atese agiye guhaha asize umugore ngo aho ngaho
ngo agaruke umugabo aba ari ugiye guhaha umugore asizega umugabo aho ngaho n'umushyiga naho amurumuna waraho nawe n'abana murumuna we wahuyaga ngo agaruke ngo yamasanga nyamugabo nyine na muramu we barajyana kuri kose ati narakubwira zokwereka bana kukubwira amakuru umugore yamagwara ngo puresha yamaye kubita hasi avugisha induru bisoga turaza kubigarukaho uko induru nazikora mu kibazo cyangwa se ndikora ko naje kereye nuko nyamugore wangu avuze induru umugabo atura niki kuransebya hano kurakubita induru nyake abagande bose bakaza n'abaturanyi hano niki cabaye yamayururuka na muramu moto muri hoteli ashanga murumuna umugore garaho kabihwereza ngo kurakubita induru niki cabaye ari bidasanzwe bibaye induru je wa diaspora umugabo wo muri Amerika ufite ifaranga baze kureba se umujura iki niki cabaye ko ndibase ko ndica yamayuruka no muri hoteli ati nabomboye ndashikisha ndashikisha wavuze ngo akabigase ko kakeza turababaye ntidusetse witondesha ibintu urahwera iyo pressure niwe tawo kwitonda ngo ubaze niki urahwere ko rankubitira induru habaragabo bamwe bagira ijambo n'ubu ngo bakirigira pana nkabagabo baruguru nyine nkabagabo benshi barahashwe abagabo ngo barahashwe uko umugore ari guhera cyo kamitangira kamena amazi agahembura hagira gute ariko uwo hanze gakaza nawe wakera ngo yamasoka kurankubitira induru se nabaye mwibsi no muri hoteli ati nuko ndashikije famille ati sirashize nuko gamakuru nuko nka story meze amarega gura muri hoteli none nikikurikira nashatse ntakibazo mwembi zo batunga afite ubushobozi kandi nibona ngo simbatunge wewe genda ubisakwe ahandi worohe none gabavyeyi turi hano kuri ngene official no kukagoroba kabavyeyi none oga nabazanyega ico kintu cabaye tabwo ari cyo guseka uko uwo mugore yabayo yogira na pressure ubu nyine aje izindi ngwana ngo ni stroke uri mu kwa mutaka kandi iri mu kwica mu ntekerezo ikangitangirira ngo ikamanuka none uwo muvyeyi tumufashe ni inama usanenka urumva gute bankuvuga nawe noneho njewe ngize ubwoba kandi n'impamo ya mungo ya makunga henyuye gusa narabibonye mutandao ndumva ngo mbararango zakomeye ariko ngira ngo ni kwa gutwika ko ku mihanda ni ibintu biriho uko n'umugeni sinarinzi ko ari ibintu byabaye ni amakuru ngo ari amakuru y'impamo ukuri kose ndatangaye kandi ngize ubwoba ahubwo njewe ico mbaza inkuru y'umwana isubira uyu mugabo se uyu mugore yamushakiye hano urumva yakoze ubukwe avuye hanze oyaho niho ntazi nimba baba bari babana i Kampala nimba yarakoze ubukwe avuye hanze ahubwo niho ntazi ariko bizashoboka ko simbizi ariko njewe ko nketse ko yavuye hanze aza gushaka ino asiga umugore kandi kimbabaje noneho uyu mugabo ko ndabara nk'ijambo ntakibabaje jewe nagiye nkurikirana n'umuco wa ruguru ubagaza abashaka oya kirababaje hari ahantu numvise ari kuri iriya cano ndababwira nakurikiranye yaze amavuga abagabo b'imfura ba ruguru babashajishije babiri no kuri kose kabona muri make bagashigikira ko undi bakamavuga ngo vyabara umugore genda yitonde nibisanzwe abatunga afite ifaranga ibyishireho uzamureka tuvuge ikintu ukigere urugero rwiza ni umuntu ku giti ngahe wewe ngeneye ni wewe bibayeho usanze gutyo iyo kesi yose ko byagenze kose bikubayeho wewe busitwara amaguta biragoye wa biragoye nkubwira ngo wowe uzakira neza kujya kitarakubaga iyo kintu cyakoye nibwo utekereza kitarakubaho biragoye ibyo bintu biragoye ariko kuvuga ngo nubwo bigoye uzogenda gute jewe kurinje nubwo bigoye bimeze gutyo ikintu nenga huyu mugore nuko yakomye induru kurumva iki kintu kiba cyaramaze kuba amaze kugisanga mu wiwe agahwera